Posljedno ljudi, samo se za sebi, u današnjem videu ćemo raditi kako je nastao Hikor. Ljudi, zapratite me na Instagramu, imate link u opisu videa, tamo objavljam svaki dan Dragon Ball činjenice i nešto vezano novo na mom kanalu. I također se ljudi pridružite mom Discord serveru za zabavu i se ljudi možemo krenuti na UDB teoriju. Svi ljudi znamo ovu nevjerovatnu borbu između Gokua i Frieze na Nameku. Znači, to je ljudi bila najbolja borba u cijeloj istoriji Dragon Balla. E sad ljudi, svi znamo da je Goku dao energiju Friezi. I kad je teo da ode Frieze, da ode na planetu Zemlju, onda ga Frieza je napao tom energijom koju je dao njemu Goku. E sada, Goku je vidio da ide ta energija prema njemu i on se okrenuo i napao ga i tu je kao porazio Friezu. I onda svi znamo da je tada eksplodirala planeta Namek. I da tu Frieza je bio u svemiru i tu je onda ga je našao King Cool. E sad, a Goku je pao na planetu, kako zove, Yardar, tako nešto. I da ljudi, sad ću vam reći nešto novo, a to ljudi, Friezina majka i Coolorova mama je Vest Supreme Kai. Ne znam kako je njegova majka, zato što ne znam ni kako uopšte liči na njih, ali ne znam ni to. To ljudi nema veze. I onda ljudi, kad je Goku satio na tu planetu, na planetu gdje je naučio Instant Transmission, i kad su bacili Friezu da se oporavlja u nekoj vodi, to onda on rekao kao, aha, boli mama, tata, kao, i to je mama onda, to je Vest Supreme Kai, je otišla i rekao kao neće kao da ima takvog kao sina, kao da je slab i sve to, nego že ima nekog jakog sina, znate. I tu je onda, možda čuje se tog Gokua, iz tog kao Super Saiyanca, i dok je Goku spavao na planeti Yardat, onda je ona uzela njegovu krv, to je njegov DNK. I tako je nastao ljudi Hikor. E sad ljudi, ne znam kako dospao do njegovog tijela, ne znam ni to, ali ljudi, sad vi svi mislite kako preživjela ona kao borbu protiv Kid Buu, znači ona ljudi bi bila na ivici kao ivici smrti i tu je preživjela borbu protiv Kid Buu. I tu ljudi Goku porazio Kid Buu, bla bla bla. I tako ljudi, nastao je onda GT i onda nastao kod GT je bio AF. E sad ljudi, ovo je samo fan teorija zato što AF je napravljen kada, znači Dragon Ball AF je napravljen, znači to AF, to znači aprilska šala. I znači ono sve što se desilo u AF, to što se nije desilo niti ništa, ali bilo bi ekstra da se to desi i sve to, za priču i sve to. Tako ljudi, ako ste dali video, stavite like i subscribe, mislim da se će za sljedeće viđenje ljudi, pause.